dua, tiga, empat, lima, timer, ketua pertandingan. Siap? Mulai. Kuning main dengan angka pilihan. Harimau masuk. Harimau masuk kuning, katak masuk biru. Mulai. Katak masuk biru. Ronde pertama selesai. Ronde pertama dimenangkan oleh sudut kuning. Semangat Yasin. Ronde kedua. Semangat Yasin. Biru. Sabar. Tidur. Ronde kedua. Kuning. Ronde kedua. Mundur. Mundur. Timer. Mulai. Ronde kedua dimulai. Harimau masuk. Harimau masuk. Harimau masuk biru. Harimau masuk kuning. Mulai. Ayo Yasin. Angka pilihan kuning. Yasin semangat Yasin. Katak masuk biru. Harimau masuk kuning. Yasin, Yasin. Beda satu poin Yasin. Sekarang ada saya. Masuk. Waktu Yasin. Masuk. Ronde kedua selesai. Ronde kedua dimenangkan oleh sudut kuning.